4 le na tor ka salam amen pen section 2 section 4 la pen section 5 along kuti atang ka kapang lim alam ki keklang di phu ka koti rong ha hawar tower ke no chok pinyar ni anta kisung chachak nang bomla Stan Karbi Anglong College, Sari Hazana Long International Human Rights Day Lapen Department Seminar on Human Rights Kapitapon. Kadoka veka Chinghon Card News kelang raduan abang puang pil pon sedami. Pini Karbi Prime tu mabir ta long pen cardom nang pajerik long cardom. Tangte pini Karbi Prime tu mabir ta arjwik tha. BJP सरकार के करप्शन अवे पुसी कचिपु बोंटा नॉन बीजेपी सरकार कचारी पमाहुसी 4 लेन अतोर कास्तलाम मेन पेन सेक्शन 2 सेक्शन 4 लपेन सेक्शन 5 अलोंग कुटी टांका कापांगलिम अलाम की केकला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा चोता चोचे बाचोता लोंगले Zero tolerance lapen BJP सरकार के करप्शन फ्री पुसी के हंग कताराम सिटा में 4 लेन अतवर कास्लामा मेन पेन लोंगलिया नाम lapen जिरात आनाम की प्यालों के आलोंग ले फेलांग आवे पिन अटुमसी कुटी अतांका कापांग लिंदु बोंटा अफुसर फिसर का यहुत पेन आलोंग ले फेलांग की दुआ तुमके 4 लेन अतवर आलोंग लोंग ले की दुन वेक अतुमके आमेन आवे lapen kuama ke long nangji arana teng pen tangka long le pusi long le hem pu atom pen chatha oh da pierong inglo da don sing pierong di for way ke lada ke one section si puri glo 5 section 5 di section 5 along nang li la jin tu long le nam ke long nang ya teng pen nang li long lo ma son lo long le teng mang ke an long le dia lo oh nang li long le ki du ni kon an pen da kon aprang ke son ek bikha kon yang der bikha kom ke matron no lu sa lo yang no oh la so teng pen long le teng pen nang li long ma ki long le di tang de la bang so long jirat pe ni la thing pi theng phang kom purti pe ni ha ki dun pe ni da son anam long ik lab lo ma la so nam ne ta ni phan ke putang pa khak le putang le amut paisa nang pilo la nang li la bari long ko pi pilo do ike haso biri long ke segundo ang pen ke agor do ang pen ke kowi do ang pen ke hem kumi dak do ang lantisari do ang pen ke sone sinu do ang pen mendram do pen hola tepi do narikor kali ang pen cek ang kone do thing pi do iko ma thing pi do kon dak do ji nang le chi chi ni teng pe Kasihnya tengah kado kau berdua, penanang kan sablon teh 120 ba dokogi. 120 do ko di Arong teh lok sih, thongkarapo. Arong su penandu. Setelah dok darfur. I think pila arong the pin hai bang sigun sai de lo ma segun dulu segun pente aku pong do rong ni. Ang pen ke phang do rong ni. Ang pen ke sone nalong ki rong nalong ke mi rong sone nalong mi dak rong do ang pen ke konarui rong ta dang li la an nang li beri long la an long le ki dun la pen ke thing pi theng phang la an ki dun na phian da me la nam ke long nang ji vek ateng pen jira da teng pe long le di nang li 4 लेन अतवर कास्लाम सेक्शन 5 धन सिंह इंगटी along खोया सिंह इंगटी along ले बिघा सिसो से 4 लेन अतवर दोन lapen theng pi theng prang lapen lang teng kidun anam ko anma kiduna teng pen anam long ne pusi ahem pu pen chatha ko anma kilong nang ja teng pen anam long le sita me lak thom ke prapwan vet kilong anta ke klemanang pu men pen lak thom ke prapwa long pen sika lak re phoke rosan hasi pondet pusi pherang kyang no khoya sing ingti pen nang chathandu konarui rong ta dang li la an nang li beri long la an long le ki dun la pen ke thing pi theng phang la an ki dun na phian da me la nam ke long nang ji vek ateng pen jira da teng pe long le di nang li long le nang li phan la suhut ko ma do nai klem pi ke nil phang ke roson hanse ma lo roson hanse ho phang pong lo pe da so department namun din ma
Sone bo la reporter bon. reporter di kopi long tong claim yang tum sini mah Solan ni depan sini. rason han se di Rason se. tangka rason ke ando ik mah Tangka ni le pan sone la dak suah pisai dam ngut sudin koi ne ke nang pilo. oh kali nang li long pen tangka nang ke hang son do mah Nili pan pe ne suri lak polo lakrep polo kopi polo lagi lasu putar klemanan dah. utak ikle mana Putar long le, jatuh long le. Kota nak klem bilo mante amne. Kan dah selesai Laso tengah kan nalilo senang hang. ni long. Kes poisa Kuma lagi Poisa. kes pesa. Nili hem pensi colai dun lo. Nal kon ni ha Pensi one rolak nili hem pensi colai dun sikit pidun lo. Ola kang tim si pila. Kang tim lo. Ala Cek pilo koi kre. Cek pun pe pu bikang kok. Lah sini nili hem pensi lak krep ho. Kes poisa si pidun lo. Section 2, Section 4, lapen Section 5 along lialong komat maradomsi. Kuti atang kakapang 5, kat news pen, nampe klang pon bompo. Kedamtang paro kris kepra plikepra hinian ingkan pen kacuki marong di purong supirong khilan pen ke helo kilometers ke thom doji ka kuti rong hang arong piningan ingkan an ke arta nar kepra kep an chokdang lo sedami piniar ni anta Karbiang lo autonomous council pen thangnat akirapta avilang pasi SGB bidasing rong hang la pen rong asratum pen perang kiang no kapachini duna birta kat news along birta nangle Kakoti ronghang ahawarangkang rong troksido. Towar ke henopar pikachok lim somaratum lokachar yaphan ke dam ke bang penang sungnang lo. Laso lama putha Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram ronghang aphan abatai cetong damsi tuning rialutame hawar adadatum palidam lo. Towar nang silam pipo pulam chakta cipidon lo. Sedami non anta towar kaslam japhan birta kavedarjok nona phika chetong damahot ka koti ronghang ahawar ke DCRF angkang pipinak lasika chingtura sai ke claim japan asap kasik sak dokok lupusi pachenido ka koti ronghang ahawar jongsi DCRF angkang pulote kopia potsi laso hawar ara raphan longli pata kipilo lapenaning kanwang ta Karbiang long autonomous council laphan midu pinang kok luputa SGB bidasing ronghang pen arjupothu Labang soha waraphan prabjin pen towar nang silang pivek thaputa CEM ronghang aphan ka koti ronghang ahawar arara dom pen kachuning ripado Lase neli tuma kisung la puhenlo ladak Karbiang long headquarter di Phupen kilometer sirachite malom ansido seta me neli tuma phan non anda council pen Ilitum autonomous council pen akera ba vedet a join son se chetheglong loglo athe nilitum phan pini anda DCRF pusinang pupon bomla lasi nilitum non kedam ke bang kisung a joine kedam tang election aprang pen tame nilitum memorandum ke pidam lam the athe pi bange nilitum la kedam ke bang towa la pen Kisu kecelang subcenter la penili tumhan community hall penela hai huita non anta vela nili tumhan DCRF punang ira joine nili tumhan kedam tang asam survey la pen mondo survey wang det pen aphi sitame nili tumhan pata nange pi apata la henla la se non puda nili tumhan ribhinu bang nang dengbom la pen pata kimi nang isu pipedet la so joine nilitum council kachari age the kiding abang phu tumlo sitame nilitum abotai memorandum chipidam no la se nilitum han ning nang pathedun dogedu sir Dr. Tuliram ronghang CM Sarabang nilitum hananga chagat ateng polonte neli mathapo nanglang po pusi nang pudun bo sitame no anda nili tumaphan labang sawar sai nang pipeda da joine nili tum kedam bang kisik sak kisung thepik bino se nonda nili tum mithang rongalo pen adon tina sap chirung pen se nili tum
JCB โจหางเป็นปะตองปะโปรยไพรเซนนหนึ่งเคร่งเสกดามเมพันปุนิตุมเกเคลมปอนเสดามเม นนจงโลเนลิตุมอัตุมีเอานี่ตาริกเนอร์ตาริกเซอร์เกอ๋อ non atumi netum tarik sirkep Desember tarik sirkeba amni nelitum dam se sar toleram rong hanga bang nang che chakdun abang ke neli lang po pusi nang pudun setame ladake DCRF forest along lege ko sonoma putanang thakdun da lase nelitum phanyong se DCRF nang puri bom lang polonte tebokhat nelitum along rong klar bongat ke non 2006 aning kan se rong ke seng setame arong tinalong ba adam protein atuakta italo kenga bange p2et pen patang p8 ason se thekdam long la se nelitum phana bang ko son se la bang so kedam ke bang war sai la district council pen nelitum han local MSC le do local MLA le do baili tuma CM sa kata me lahai kopia posa nang pangkre pon piwe ma puta nelitum da rat penda ining ke oida sabu do chen nang na seda me sarangi puduna teng doktor toleram ronghang CM sarabang na puduna teng abang ke nang lang pon po prabjin pen nitum nang bor ipipo palam nangi puduna the pi pen nelitum da ininga che thege dolo pen un polon te bathek polon nelitum phala kewangi lang MP election prang pen la MP election prang ni tum han tuwara sonang bonai pinang papleng pi person te nilitum anso se la non ratcharia song pia sarkar anso se ache the pading thura nilitum kadoga verata alang tum han vote ki pipen jakong pidun thuji puta nilitum kamatha pondo seta me nilitum han la election por vote nang rek po vote haidel onte eng samri pulonte nilitum ratta iningkang sama bang komri jinang na nase nilitum na vote ta pidunjing pe nilitum hana nang lang konang ji lanon MP election bang le prang nilitum han la sovar sainang claim pi sar phan chuniri par lo ilitum district council sa Dr. Toleram ronghang yongsi prabjin pe nilitum hanang claim pi person te nilitum suri rat pe nalang le phanda anso se kachuro padu ponthuji kwanse neli thepi banke neli pinila anse nang thanpon actually Stan Karbi College Sarihajana Longta Pinyada Por Phai Krisya Por Malompen International Human Rights Day Lapen Department Seminar on Human Rights Kapirapo Stan Karbi College Sarihajana Longta International Human Rights Day Lapen Felicitation to meritorious students Ame Padapon Prasanta Gogoi Pen May Kachipaim Pupona Mayalong Convener Ramesh Kathar Pensi Alhi Kapachini Apor Enlong Mayalong Alhi Sarpoman Pen Senior Journalist Susanta Roy Speaker Dr. Mommy Saikya Lapenistan Karbi College Principal Dr. Anil Chandra Das Hanparta Manpeng Kido Kithekining Atum Chetongdu Mayalong International Human Rights Aputha Clardak Pen Than Pachini Dekang Athe Hampang Along Munidang Bong Isi Manpeng Pen Kido Kithak Kaching Hon Munidang Bong Jokwan Aot Adur Hampang Along Tomon Lang No Kejap Kachene Kaholo Ahut Monsang Pen Kido Kithak Nangji Akenang Sotpu Aputhak Clardak Pen Kachathan Kachimom Padapo that our students are participated in the today's departmental seminar organized by the Department of Political Science. Initiative has been taken Department of Political Science. So I am very much thankful for the Department of Political Science to organize such type of seminar in our college campus, and that will be helpful to our society as well as our college in our locality. So
if we observe this type of seminar, this type of discussion, that message will be automatically go to our society, and what type of action taken in our institution regarding how can we involve our student, such type of discussion. So after this discussion, you are able to know about the different type of knowledge. Tante malam so para phan birta mo ington iksinang. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihen mo phit puthot birta long wang thuik long. Usuka song pen Karbiang long along ta kachalia hen paprang ru nang chi puma thasi quality education aphan RD ki pipona birta pherang ke pen birta nang pale. Usuka Dipu Regional Committee pen HSLC Surhinira Inkora Kethom Asat lang kitok dunji ari soi jangatuma phan free coaching mate ake joy pen Lokithan Pini pen Dipu Boys Higher Secondary School along Kangpupong. Usuka Dipu Regional Committee May Pu Long Sodar Bay pen Kachari Pona May along Alhiaman pen Usuka Teripia May Amepu Bibi Sonteron Dipu Boys Higher Secondary School Principal Hilary Terang Thanbang Songsing Inti Lapen Rohim Kilingatum Chetongdon. Science Lapen match a subject si laso pre-coaching along Than Pon Popusi Pachinipong. Than RD Piponki Kedam Tang Apor Hood Milituma strong in pen program aside and polo Kedam Tang Apor Hood quiz competition tami higher half division inter high school PBN quiz competition te padopolo bangso phi free coaching mande cap asap lang angdeng kirbang ji 2023 and kana pan bangso tiktok bunja lu arito idang na para kidoi pendo kesan pan tadi Kedam Tang Apor Hood kulunni lo tami itu bangso jaine kangkupon padolo sonang se pin le kami Karbiang long arong city mate headquarter Dipu Boys High Secondary School long ni cuma strong in pen free coaching bangso jaine itu polo bangso jaine kalau pakai principal sir kami dapat bangso Dipu Government Boys High Secondary School principal sir kami alam kan kita mesti ning na pati tulo apa ning khelo jeki bang bilangan di bangso free coaching itu pun pen Karbiang lo orlo toklang hi nesen ang thek long ko ini tuh ning khelo kata apa te Kedam Tang Apor Hood kami itu school ke visit amur thek long pakai hadapan pena problem do Karbiang lo primary pen tenglok or higher education level an atiala jang pakai thanbang ka dure pen tenglok pene kosong lo ini infrastruktur lah bangso kipini akaduri tamen tu hadak kedam long sini khelo bangso pusat tane free coaching ki pon ke bang bilangan ni tamen itu apa Karbiang long pat pakai mesen ang jalan kan thek pan tu ini tu ni pun apre along apre bang ni tu Kedam Tang Apor bang fuluni long thek poni kelo angko ni tu kabjin tan angko bukulia la haruka long ke padobing matan tu katik mekat tu Dong mukak hawar, dong mukak veteran aterang ahin pen, dong kamukang baisong patuak lamalong kapatu pon Japan, dong mukak veteran ahin pen jersey kimi kang pupana birta nangli. Dong mukak PWD Kolonia Cataya long, dong mukak ahawar pen arta kiong mucat, abang patung, dong mukak veteran team jersey kimi dong mukak PWD engineer Bodon Tiso, JE Gulab Kro lapen ari sangwaton pen ing pupon tanglong. Labang so jersey kimi dong kamukam waisong patuak lamalong kapatu dunjia phansi jesek cedang ponupusi pachinipong. Mayor ni niltum dong mukak veteran football club ahin pen bangso jersey kangpu long nang cetong don kado ko veteran players lo lapen ke football kapatu neng ke hang apuson pensin itum veteran club arta do mucot tum pen sakuri ki claim akapre department long sakuri claim sitame nitum kado ko dong mukak area bangso angkang kado ko veteran tum chingrum si bangso jersey nitum pini kupon lo
Rabangso kang pupon jersey ta kaduk babe cerap ceto pensi rabangso jersey ta pini paklang pon lo mante tum nam lo launch lo rabangso a club veteran club pen football club pen nitum along ante kedam tang porhot Kasa Stadium long itu Kasa Stadium long itum kapatru Cirinti club pen itum patrulo alasan tak taksi aku pini de thot tame dong kamukam waisong Kasa mana stadium long anil tum pandang chopalo kasi ini tum football patru dami pansika tu kita chingrum lo kasi lalu Karbi long rat pan nil tum dong muka veteran football club pen kapacini bang kelan lo je non porhot kapre asai choklem pane busy yang mong tame niltum apor ka chipi non kiturmi owe tumhan isi encouragement lo lapen ke sakuri choklem bom sai choklem bom tumhan stame yok pran bang ke health bang ke mesen nei lapason alam pensi nitum kado we panta ko ka encourage bon tulo yok pran ke mesen ni pan bang ke kapatu lahai football pen ba sono kapatu pen ikum yok pran chipamini physics bang chipamini health bang chipamini health is wealth so message udesso itu agor rakhi amak dong kamu stadiumot আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে গতিকে সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমি এতিয়া আমাৰ দংগা ভেটেৰান ফুটবল ক্লাবে এতিয়া খেলিবলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে আমি নিমন্ত্ৰণ প্ৰায় আহি থাকে যোৱাবাৰ তথা ইতিমধ্যে আমাৰ কাছা ষ্টেডিয়ামত তো ইতিমধ্যে আমি খেলি আহিছোঁ চিৰিন্তি ক্লাবৰ এগেইনষ্টত গতিকে আমি মূল উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াৰ আমাৰ বয়সস্থসকল সুস্বাস্থ্য গৰাকী হোৱাৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্য গতিকে এইটো আগত ৰাখি ধৰক কাৰণ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিলেহে ভাল চিন্তা কৰিব পাৰি মানুহৰ গতিকে ভাল চিন্তা কৰিলেহে এখন সুস্থ সমাজ আমি গঢ়াত Tang tepini Karbi Prime tuma biota bangla pangsi kang ton iklong kato kawita domithak me kurbang thu